Vosik ni Pfizer ke parni ASDC pen me thang se malong pherang ke amai ke pha kidam tangarani APHLC lapen Meghalaya ke dot chumang atum kaching wayalong give and take policy Meghalaya chumang atum kaning je longlok lapen APHLC amai phujai ka thar thangnat oppose dun ha heke kachikroi tu nang thek lang dak lopusi ASDC claim bang Daniel Teron pen pherang ke amaya long ningjepo non alama bangke very recently, just 2 days ago, APHLC lakan jai kathar ahin pen political profit kacu NG government mokoi lum alon meeting bidang labang ka meeting alon jai kathar lakan APHLC Meghalaya pentas tinangan cuma ngalidah menang यहाँ kan meeting de salah yabor sadak bareto consequently INC jangan akan masuk ke meta oleh tim kami. Jika dua dalam ninggelo ada lokal Kermi senior mo leader morning kan kali meeting episode alang di dai kali kita langsung lam kening yang bong pen morning terang pen hapu ari ahin hapu morning terang kan sablo kulote lakalo kulote lagi left side lapu kelang kan kulote right side kangnya ini udah cuma leader lam kening je hore bangke itu pon ke langsung milikot ko as per 1969 Assam Reorganization within bracket Meghalaya Act ate ka bangke karbiatum ana bangke Meghalaya musi dunanya ko loh sini pon lada jai kathar de la counter donde nyolasil la bangke jai kathar political advantage kacu NG pomat kada bangke nak cetak pro bumerang de cetak kurang lo bangke public anglo arbi anglo nga public anglo officially first time bangke give and take policy walam ba angeta a concept ninggelo to inside karbi anglo an along an nam formally officially bangke ninggelo to dak hando jai kathar la pen APHLC to chok chebang halat to mapan Johan lo kote peace salam si panayana ko give and take policy bang ke pa oppose tek na ko mat non ke ka oppose kali give and take a concept a principle hala bang salama masuk panigero 1969 Assam Reorganization Act within bracket Meghalaya tengke karbiatum anke Meghalaya long si dunang hi pulote lahin lo iti latum pudunde lanta 1969 Reorganization Act a concept ke lakali por itu pudunde